Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kahnyutrep Integrated Territorial Organization haka South Rekuramphang arja abusau. Kala IT dekador kha suba Preston Tensong beri sumbut Menteri Rangba ke Jilla. Bekmi ya ketanat kampo yeng ban panjing pinsyah lo ke jing pengendria kam ba ke jing thongkam. Yaki officer pulit hapo ketanat pulit. Haka jing keran bekla pathai kubol Preston Keseng badan bok dekhar. Ulo ang bakrukom pengendria kam yaki officer pulit ke yata kho ba ke Meghalaya Police Act arja shipau. Hak bayi debat kini badan bok dekhar lihat ho bak sengkla panru dak hok wa jingtip neka right of information hak arpo teruk unai lar arja arpu ar banyo jing pinsyah lo ke rukom pen kendria kami ki officer pulit hak belalap bakadon ke jing pen ken yak Meghalaya Police Act arja shipho namar bakat kum ke jubab jangka RTI lalap bakadon ki officer pulit ki basu syap pen kendria kam tanga po East Khasi Hills district om dunai ka khatsan snam klem do syap pen kendria bantresha kiwe ki district. Mata si pengiwan saya lat Thai kubor man sepentit aja ni nak kalian juga HITO sengkeme ni la lipo ya kene ka dorkas sei sembut menteri Preston Tensong ni babatu ya ka Home Department kene gade halor ka jing tha lening ka jing tu nangi ban ai ka clarity halor kene ka ban le kene ka transfer song police bat ya ka posting tenor jangan police personnel batega official hoka home department ya kan ni kasti ba ni tentu bat ni request naga sarkar man pembek no ya kan ni nomor hadian bagi ibu ya ka RTI ni pan RTI naga home department naga police naga arpo trek September acara ar te hadian nang tu ngilayo ya ke jubab kabangi keli kijili kidon hadu spotli kabungkong kabangi keli hai kentin nongway kabangi ong ba please provide me information as to the transfer policy if any followed by the MLP for regular transfer of officer and constable hakini la shu I with no comments kabapni shai ba kani kai ke kwa ban bure tadi halor kata kanonggen ni ai kini kador kha shaki namar ba lai dan kini kinet sini nak kalian sembut menteri uang lakat ladaka sarkar kadon ke jing bakla takadon kano ke jing thok ken thok namar misal iru usat kran nak kapor bakane ke sarkar kabayalam kemantik NPP UDP HSPP pat BJP kalong kababut kat kumki kendon an halor ki jing jania ki oki ki political party tengi semua ba ni kum ka wei nakaseng konhon jang pressure group ni wan chakmat jungki bantum song ba lada ki long commitment shisha lada ki te kita ki law abiding lawmaker ki dei bantum trekam ya kane ka polisi kekat kum kane ka mekla ak ka mekla police ak arajar shipho ka bakhat aribe ka ong officer posted as director additional director law and order inspector General Deputy SDPO, SI DSP SP, but hadu inspector kadai katenas kadai tang arsnam. Te hakne ka RTI pat kebangipan, tapi YouTube syai badon ki officer ki basong tang hapo is kasihels ka bade hapo inter district ki syong palat ye ka khansan snam. Katang yo ru ke jing sha. Hadin dunia ki input ni file ka RTI te kalap shisha ba kadon ke ai re kabangimla ban pilihan tahaba dei bakani ka queries bashphoru ngila kali shai ba takaba ba please provide information if there is any refusal to officer requesting posting to units in Shillong City and East Khasi Hills district. If yes, please provide me information as to reason and the total number of such officer who have been denied such transfer from other district to East Khasi Hills. Hangni ki ong information not available. Don par ki officer ki ba shong hangni nindala lapat kat kum ke RTI ke jubab ki ong ba kimdei na kani ka po East Khasi Hills. Haba kimdei tabli ki shong hangni aila ki wei tingi kan tu ye kana sarkar ba ki dei ban le ai ya kan ni kino ki officer rank kat kum ka
ni ka Meghalaya Police Act kidi ban ya bi thek ban palat ya kan ni ka tiana lada kile unta ho ni scam makani ka sarkar ka desha kata ka lo bedi lada kam kimle ta kamut ka pau shai ba kini sarkar unta ka de tang ka ba he tengam bat tangi ki le drama tang ban yo publicity stan ni kermen ba nakaliang jung sembut menteri bopet ya kan ni ka kampo yang un session kaya ni ka kam bat ngi scam bu kan ki ka jingkerpat ni kini ki queries ru kan long ka besar am ki inputs long ngan kan ka masal na nomar ki MLP kim don ki nyadon action pat ngam tharai bu ki nyele support ba dangi mu mangi hakut ya kan ni ngam tharai da ka kot kan dete nomar condition bitang itu juga long affected dangi bang iso concern nomar ba ni ba kan yat bahar ka kam ka jam hang ni lada ka de ka po ka home department na hakano ru nismo ba kadon kam ban regulate ke namar ba musembut menteri lagi bo kerenta bukong ba maki ki trei kam kat kum ka an tengi kwa ban peken kan ni hatu kan trei sisane tangga ketien ne ka de tang ka kam pun election ta ka daw ke ni wan sakmat halor bingi layo ye kan ni ka RTI ka bla de ka sakin te yi ki officer hang ni ngam suya thu ye pi nganam sim kerteng rei ya ka total numbers je kita ki ba ni yo ko complain ki don hadu sau tharai dalam biatu kerteng ku hi thu ye ki ba dam ki ba nang ni ki ba shom hapo is khasi hills hakaju ka district nadu SI hadu ki kala DSP ki don hane dan ru ki badang sudah retire ro klem da tho tengi ki te ini kalian ko jongi ni long concern namar ba ki bade hom ban yo kim yo te ki bom dei pat kila long ngan suong ba mo takum kan ka broadcast namar ba ngahmi mila tho ko basai bangi ong ba kami ka home department ka kwa ban buri yakini ki basyong palat khatan smen te kai ka pabahaya na sumat ka ban regulate ban pentrekam ya ka Meghalaya Police Act sedang na ki aspiran terkar ke coro umdei ban kut tangah itu suara election yo kani kadi nomor ting phi de ban long ke basai no kani menna kani ru ka last election kadam ke transfer phi ni ta hadin nang to ki wan yang kijo henry nang ban te la kami itu ngin peke kani kadi tang before election na hadin election tu kan kene kijo na ya kata kenang ba ladaki kani ka sarkar hi ladaka kambuat kat kum ka an te upai ba kum suthu ba kadi ka sarkar ka ba shu penbik beriau